Bah, kon. bebe, bodoh HP ye dan isanin aku berang nakingan. Diam. Swear namu. Mama mati ya bebek wala ni hamuda. Bah, nasa pili do haro ini mapeleng bebek namanya. Karyawan ku pigay ida. 10. Ning ekspor to Singapura ni mo gampang. Dan orang to Singapura ida. Malaysia, Filipina, Laos, negara ASEAN. Kau ekspor sudah tolong di bebek namanya. Ano masukmu? Ino ko kolak kaya martolor bebek namanya. Ah, Anak tiga, anak kau ini sudah. udah pulang aja sana. Pulang aja sana. Belum maju bebek kau apa? Apa pang martolor dah? Asalang masih boros bang. Nah, seharga boros lain nih. Mapi betalacam. Kalau tidak munope, kamar dikir iba. Makan atau mau marus tolor. Bah, gurang mabi ko, baga usik nih, sino laingon. Bah, non naman nung turok ko bah, tolor na bulan opat. Baga nih. Tahe diga manang boy martolor bebek kon. Bebe, bodoh HP ye dan isanin aku berang nakingan. Oh ida bebek kuri mau haro ida. Bah, kebetulan nih, Eda mangalili tolor au tu bulan opaton ala paskai ala guru sekolah minggu sia, bote Eda do kan minimal adong pala 200 biji sonni, makana jauh suku nih Eda adong Eda. 200 biji di doko ida. Ay gampang boy gampang Terus jadi ama tolor 200 biji do Terus do yang hasil lawan bebek nami. Buah mau obat teli sederi uliam mangan. Jadi 200 biji do. Gampang main. Asal mata Eda bulan opaton dah. Bupu saon ida ikon pasti adong dirang pol di usahaon adong nomor tol terus bebek nami Asal mata Eda. Toho do kan Eda, boleh maju DP na tu Eda, kan harga do hata cerita kan Eda. Hata do pedok ko don. Ekspor impor nga ni delenya sude. Ngut 200 biji do nimu. Harus Singapura ida nga helawe ekspor ai tolor ida. Jepo semaruh hameda. Apalagi deng tu pas ka tu gare ida mungkin da dong harus Singapura dong kan. Pos semaruh mate ida. Asal mata Eda, bulan opaton Eda. Aman itu ida ku aman. Atong buting lah maju Eda, asal mata Eda. Ole ida. Aduh men asa tu martolor bebek ko nate. Bulan opak musimin nih. Soalnya arep iso martolor dari bebek nami. Oh ya mang jo. Ayo kita lempar bebek ini. Ayo. Oke. Memang hu adamu. Bas lepar aku bebek namanya. Pantasan mga mati bebek namanya 5 lang kamu di kan? Ino kan? Mengakwam. Dan di pena tulang not di pena. Baru di pena. Iya nanti duit. Diam. Swear namu. Nama mati ya bebek kuala ni hamuda. Kurasa kamu rumah beno sudah. Bere, ngabir kurang B5. Banyak koma. Saya ada bebek, saya ada tolor. Nggak mau tolor di bebekku 5 lah nih kamu. Tanggung jawab kamu. Bolang-bolang dobe matamu nih. Mabe, mula mamu. Selnai huber kamu rotu soda. Huba buat tu na tua mu nih dah. Hubo to do bapa mise, hubo to di so mamu. Mula kamu. Kada sonari. Jugulam sudah. Yang mana sakit sayang, yang mana? Age, Mang Zu
Aku tak hebadon. Suwo nama bulan opat. Kesunung doi martolor bebek kon. Buhana mon. Bebek. Oh, matelu lek kuman. Harus jauh matelu hali do. Langsung martolor ho amang. Buhana mon. Sebiji pesunung bebek telur mua. Rasa gelisah di hatimu. Udah ada telurnya itu dah. Ya udah dah, tunggu beda. Udah dah. Ya udah mana telurnya dah? Kayak gini dah. Gini loh Eda. Semalam lupa karyawanku menyisihkan telur untuk Eda itu. Jadi udah dikirimkan, udah diekspor ke apa? Ke Singapura semua. Jadi nggak ada lagi sisanya. Anggo hatanya ida, arga do hatanya ida. Ngoleh musi DP nak. Puporsiai do ida, na ida do. Molo buti ya songon ida, ngopi sasa jolma. Alo porsiai do ida, baru ngoleh DP nak. Jibo hana ida. Waduh tidak. Waduh teh. Manang pula ma DP ni Eda ih. Lagian Eda, masa do telur bebek ben tu paskah? Anak go hata mida na resi do kokko sonni. Homa Eda, telur manu do neng tu paskah. Mulu bebek bo amis Eda. Atau telur bebek pi boy dia asal marong telur nak. Jadi gimana aku buat Eda? Udah diekspor semua ke Singapura. Ini pinati ala do biar kemat kata. Ekspor ini sono sa 5 biji do bebek ekspor tu Singapura. Dia lakon. Garu na mineran 500 biji bebek na dang lak. Lamon sa 6 biji sudah dang sumatit. Bebek ni dah bisa geleng-geleng. Jibo hama sa ngabayang marsolo. Ida dang sumani dah. Bah, nasa pili do haro Eda maperang bebek namin. Karyawan ku piga Eda 10. Neng ekspor tu Singapura ni mu gampang. Dang orang tu Singapura Eda. Malaysia, Filipina, Laos, negara ASEAN. Ngau ekspor sudah telur di bebek namion. Aduh masukmu. Itu kok kolak kaya martelur bebek namion. Ida tu ASEAN, tu Laos, tu Filipina. No tu gareja 200 biji dang boy kiriman ni ida amang. Bebek mope dah sa geleng-geleng dang suman. Molo buting dia ada 10 karya ami padu rumah jatau. Elang sepele do bebek ko maberang ngau Eda. Bebek pohodo. Ala ni bebek kon. Nga, masuk guarhu di dia do. Di Kementerian Perteluran. Ngaya dong guarhu isi. Uang sepele hot wow. 200 biji do ni mau gampang do ba ini. Anak tinggal mah eda. Ni dia ya do SMA. Garu di SMA dang arong menteri perteluran. Bala mari kuliah dang arong menteri perteluran. Menteri perdagangan do arong eda. Dang harga hata dia eda anggo hata. Nah 200 biji immu do bultina ro bulan obat sorong na jelas 10 karyawan immu. Cuti. Ini ada cuti ni karyawan biasa uroro. Terserah mau orang perseda. Terserah. Pulang Eda, pulang. Pulang piao dia di beki dia. Nah Eda, nah DP-mu. Aku bukannya mau gak ngasih, aku lupa ya Eda, lupa. Anak tinggal. Olah kori ni sudah. Udah pulang aja sana. Harga hata. Pulang aja sana. So tunggal diriku hoina naun mamora haru alang pena so tapat